Stalno sam se pitao kako bi izgledao jedan dijagram na kome bi mogao da predstavim istoriju našeg naroda u zadnjih 100 godina. I evo tog dijagrama. Na njegovoj vertikalnoj osi bili bi ostvareni ciljevi koje je sebi postavio na početku tog veka, a na ovoj horizontalnoj bile bi godine u toku kojih bi mogli da vidimo te ostvarene rezultate i kako su oni varirali sa vremenom. Dakle, 1918. godine srpski seljak, jer je on bio dominantan i kao ratnik i kao stanovnik, postavio osnovni koncept i cilj života: oslobođenje i ujedinjenje. Ali taj seljak nije sam pravio tu državu. Pravili su je masoni Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Oni su kroz ta udruženja formirali vlade tih država i uticajne ljude tog vremena. I od tih, recimo, 100% želje srpskog seljaka da oslobođenje i ujedinjenje bude unutar srpske države, do oslobođenja i ujedinjenja jeste došlo, ali ne u okviru srpske države, do duše pod srpskom monarhijom, i ja sam to vrednovao sa nekih 66% od ukupnih tenja. Država je bila centralizovana, troimeni narod sa velikim potencijalom da se iz toga nešto rodi pozitivno za svakog stanovnika te države. Međutim, kako je vreme prolazilo, ti ciljevi su opadali, zadovoljavanje tih ciljeva je opadalo, i ja sam odabrao prvu karakterističnu godinu, 1939. U toj godini od ukupno postavljenih ciljeva spali smo na nekih 33%, jer je borba radničke internacionale ovaploćena kroz Kominternu i njene kadrove, britanske tajne službe i srpski radnički pokret došao do usaglašenih ciljeva da je socijalni bunt prevashodno potrebno rešavati i naći socijalnu pravdu, a ne nacionalno jedinstvo, i samim tim srpski seljak i srpski radnički pokret nisu bili više iste stvari. Dakle, išlo se ka federalnom, a potom ka konfederalnom režimu. Ovaj prelazak sa 66 na 33% zadovoljenih prohteva obavljala je sada jedna druga služba, a to sam već rekao, Kominterna i britanske tajne službe. Na tom putu delovali su i poraženi elementi Vatikana kroz njihove tajne službe, jezuita i klera koji je vodio neobrazovani seoski ili pučanski svet. Dolazi naredna godina, 1941. u kojoj su jezuite ili Vatikan, Austrija i Nemačka od postavljenih srpskih ciljeva ostavile 0%. Dakle, nestalo je srpske države, nestalo je srpskog jedinstva i nestalo je svega. 1945. godina vraća se na postulate Kominterne, napravljena je jedna država koja je Srbe rasturila u 6 odvojenih celina, i svuda, sem u Šumadiji, bili su preglasani drugim narodima i tako držani pod kontrolom, a formalno do 1948. godine osjećalo se blagi uticaj srpskog nacionalizma. Sa tom godinom prestaje taj uticaj i ponovo se vraćamo i pada se do 1999. na još niži procenat zadovoljenja srpskih nacionalnih interesa, a od 1990. uz Vatikan, Austriju i Nemačku imamo i Sjedinjene Američke Države i Francusku, koje su saglasne da srpsko nacionalno pitanje treba da se skine sa dnevnog reda i da se uopšte ne rešava to nacionalno pitanje. Dakle,
Ko će tom konačnom rješenju težiti? Pa školovana srpska mladež, jer ona za razliku od radnika koji je imao drugačije ciljeve od srpskog seljaka, ima drugačije ciljeve od radnika i radničke klase. Dakle, tu obrazovanu novu generaciju čekaju biološke podele i ona čini sve da ostane u igri. Dakle, identitet je funkcija životnih okolnosti i on se kretao u tih 100 godina od rasne i verske isključivosti i osporavanja do kulturološkog isključivanja kao predgrađa inovativnih društava. Dakle, ta inovativna društva kroz kulturološki model brane se od uljeza poput Srba. To je to.